अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागला। ज़मूंग द नन ورځې ټاپک او موضوع د برقی مهمو لوازمو د نمونو او شکلونو پر رابطه باندې دا چې عبارت دي 1 way switch, 2 way switch, bed switch, doorbell switch, switchboard, power plug, 2 pin socket, 5 pin socket, 2 pin plug top, 3 pin plug, extension board, male female, indicator, fan regulator, insulation tape, push button, screw, PVC rowel plug getty, pendant holder, fancy button holder, angle holder, night or 0 watt bulb, rechargeable bulb, ceiling light, digital tester, fluorescent tube lamp, single pole MCB, double pole MCB, KitKat fuse, main DP switch, MCB box, main switch, electric wire, pan box, flexible pipe, earthing rod, earthing fillet, PVC pipe, 4-way junction box, casing capping, ceiling bell switch, board fuse, 2 pin socket, 5 pin socket, power board, cancelled metal box, coupler, elbow, T, external band, internal band, junction linker, ceiling rose, candle pipe, saddle clamp, double nail saddle clamp, candle saddle, 2-way through box, 2-way angle box, 3-way T box, 4-way cross box, GI clamp, screwdriver, lane tester, mini hacksaw, wire cutter, combination plier, head shearing sleeve tube, LED round panel light, LED flat panel light, fluorescent tube light holder, electro choke, LED tube light, remote control module, LED bulb, lighting arrestor, केबल टाई او داسې نور. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.